Obradović, ovo je RT Media Balkan Tube Press Corner, sa nama je Amir Hadžić. Ćao Amire. Ćao. Za početak ti si jedan od prvih i u Srbiji i na Balkanu počeo da snimaš vlogove. Kako je izgledalo to pre 7 godina? Pa prije 7 godina je to izgledalo mnogo drugačije, jer mi kada smo krenuli u svu tu priču o vlogu, uopšte nismo znali za nešto kao što je YouTube zarada. Već jednostavno snimali smo iz ljubavi prema vlogu i iz ljubavi prema gledaocima našim i to je to. Pomenuo si zaradu na YouTube-u, koliko je marketing postao razvijeniji za ovih 7 godina i koliko je sad marketing prešao na internet više nego na recimo televiziju ili neki drugi mediji? Pa ja mislim da je sva budućnost u YouTube-u i da TV kad tad će da propadne. Dakle, internet preuzima, YouTube preuzima. I stalno se mijenja vrijednost marketa, vrijednost tržišta, tako da bilo čija zarada i na Balkanu i u svijetu stalno varira, nikada nije ista. Da li vlogove i dalje snimaš iz ljubavi ili ti sad to više postao i posao? Da li ti nekad bude naporno ili i dalje uživaš u tome? Pa ne znam sad koliko će mi drugi vlogeri vjerovati, ali ako snimate samo zato što želite zaraditi novac, nećete uspjeti. Znači morate se koncentrisati na kvalitet sadržaja, na kvalitet montaži. Svaki video vi obrađujete samo jednom, nema povratka, nema popravka. Tako da treba da se svi što više koncentrišu na određeni video da bude što bolji. A koliko YouTube omogućava čoveku da razvije svoju kreativnost? Veoma, veoma. Jer na određenim stvarima vi radite i više put. I ja sam iz svog iskustva primijetio da kada neki video obradim 3-4 puta, 4., 5. put ispadne najbolje. A koliko je naporno editovati, postavljati videe, obrađivati ih i to sve? Meni nije naporno, iako mi svaki video zauzima kompletan dan, meni uopšte to nije naporno jer ja uživam u tome. Hvala ti mnogo na ovom intervjuu, mi se ljudi vidimo kasnije.